أزول أنسو في سون وانسو في سكنت غار تدويلتن ون عندها نتملي يلس حسب يلس لكن هاد نوي كرا يسالن ونقصر وان نفضو تكتيوين تكتيوين هاد المليلة كاين هاد نوي غاف لاجيسكا نزمر تورا انسو ساعة كرا القديشنا انا عدي زي جيس كان وين نظن نزمر هذا الدناوي غاف يدلس نزمر الدناوي غاف تذمسا ذا شو كان إلاق ذاين يصلحن ذاين راه يفيدن وياض كنت ظلم والسناكين لاجيس كان امن ساثم تربويات مورت الجزائر كشمنت ذي وثلا طريف يظولن اري دونا كان اي ما تسين مغرس ايدي تدون ايمي ولاش لعب ولاش لا كومبيتيسيون من غير تيدي سان لي كومبيتيسيون افريكان وكل كوب في شامبيونا كم لاجيس كان ولاش لعب من غير لي زونطرينمون هذا كنت يتوغالينا ديالهم الى جي اس كان السين مغرس ذاك اللي قلنا له من نوفمبر عندها ادي تمليليت اني راه يعرن بلاش كذا تعار كونتر سطيف لو اسيتيف ادملي ذاك اللي قلنا له من نوفمبر ادنا وين دغا فيا ويبغى هذا ديسيول اكن ديغني ادنا وين غاف الاخبارات اللي ظني ديسفون طاس الاخبارات ديسفرنسيه وسيا في جي اس كا معنا زمر غاوني ديني الساكنين باللي الكثره ديك السنو وصحنا راه على حسب كنا ديالنا وين مضبر تايوان مضبر لا سيلول دو كومونيكاسيون لا جي اس كان نستقسى الساكنين ذاكيني دي تيزيوزو نستقسى في الاخبارات اطاس ديسفال الاخبارات السطاج ديهم تاع إناد أطاس الهضران إيدي تسدونا من الجورنال إيدي تسفون يهضرن وياض إناد أطاس وسعنا راه الصحة وسعنا راه وسعنا راه الساس إيه دواكين إذا مزوارو بغي غاتيديني بلي لا جي اس كان كان تظلم توغال لي زونطرينمون ينس توغال يظلي وتن تكمل اهدي نس ارزات يتملي ثاكينين كونتر سطيف عندها بلا شك اتصعب تملي ثاكينين معنا تلاق ولاش ثاني ولا البيت فوالا دونك ناس كان اولي السجاير اللي فوقهم مالوروزمون واخيرا دارهم باش انا دنيني ذي غني ادنيني اطاس القديشات نظن يتسيلين
سيان ذاكين دي تزوجون اطاس تلوفا يزمر هذا نهضر في سنت هذا نهضر في معيش ذاكين تزوجون امك السرديني بغو سامي عندنا 90,000 الكيلو هذا وين ما هذا غني غافل لي زانونس ما هذا يفيد تلاوين يسند في السكسون هذا وين في الناس في النونس السنه كاين اذا كيتمدين تزوجون عندها الا وين يتقلبن غادي يستخدم تلاوين يفتلن سكسو عندها ديغني هذا الدناوين غاف إيفردان ذاك يتزوجو قدما اطاس يخدمن يبغي مع الوقت باش بدلن كرا يمكوان عندها لا اطاس يخمجان الا اطاس لاشوسي تعوج ونصرا ما الا غاميرين تحرك كرا باش تقاعد يمكن كي يعني نبديو الصوره نبدايس ذاكينين الساكينين الصوره كرسي بارتمان لا نوفال ديال تبدا الساليد يوث من غدا شارج صديرنا باس نبدا الوسق ديالنا الا قد يتوكس الوسق على خاطر الوسق ما يظل اديرنو غادي تسالي ومن بعد ديني استعار تلوفت باش اظن هي تورا ما تبغى ادنو غاد اللي غاون لاجيسكا استقسام مس محمد بن الحسن وين يهضر سيسم تايوان لا سيلي دو كومونيكاسيون لاجيسكا استقسات غاف يسالني دي سفانس يوسيا كما ستاجي يعين بنيان دوين النظام على حساب يند سوالي ماس بالحسن يديس بين دي تصويره ياكينين على حساب يسيناك الطاس يسالني ديس فغن تمثل تاكيني الستاج عين بنيان مازال وتفرع مازال وتفرع المنصب وزميرات سيدي خاص زمان هذا ديالي معنا ارتولا مازال وتكسب لها يمضبر الجيسكا ما خدم من ستاج كاينين خطا هي نستقسات ديالني غاف اطاس تمثالين سلا كاغميس نسلا ان ولا ان غراد كاغميس نسلا ديالني في لي فوروم نسلا دي فيسبوك يند اطاس الهضور ويسعر الاساس الى قد نرجو اي ما يفض سوء المنصب لا دغاس تسوي الفيسبوك جيسكا اكن السلام اكن تظام هي دوا كاينين سني غادي داوي غا في لاجيسكا زمر ما تبغى هذا داويم اول غا في الحوايج كيما السلام كرا ويكون اين ستيد ما تبغى هذا داويم اول غا فيا كاينين سولو ثد روطون 0772 13 88 88 عندنا ذاكينين اوليد ديني مراين وين تفكم تيكتي وين ما الا تبغى كرا تلوفا فرونت انا وضوط الاخبارات ويرانا هو كي كان ازمر غاون تيدينا تورا ومن بعد انا عدي غير الاخبارات النظام تزمرم دوله تزمرم تبدو تسولم ونيفان دي سيول ونصوم ولا راه ويا ذمكيني ويا كعير زريغ الويكاند تبغى ما تريحم وبغى ما تهضر من معاه ولاش فلاس استدوي التاكيني يسمى الحال تحبس تسعدي كان ابريد الدور كان تسعدي ناغطيش كرايلي الماتش ديما راه يفك الماتش ما تليت مليليت سنين ومزوار مغرس نزمر دناوي كرباوان وقبل ديليت مليليت جياسكا كونترا السطيف ازكاني اما تعديت مليليت ديفين ريزولطان ديفين لعب جياسكا ادنو تمليت النظام من غير ياكيني التسيلي كان في مليليت كيون واس الدورت انواس اكون يتخبر الافونس ما تبغى ماذا ديكيم مولاش نكد حوشه يسلن يشد لاجيسكا تسلك لا دي تلقى ان الدورت
زمرتي لي اس الخميس لا اس الجمعه تمديت ذكيض خاطر وين كاينين بغا غادي عدي غير تمثال النيرون الطاس تمثال اللي نيجليجي تسزل في الحوايج النيرون وزرا غير يسولد واقيلا جوزيف يوسف مي ودي تفار هذه هنا زرا شوف دي تفار هذه هنا مازال مرضى دعوة يوسف مازال مرضى دعوة يوسف سينا خاطر لكن وزارة غير يشوفك ودي سفارة الصوميد سياكين الذاتي إلى قد يفر إثماينا لا كاين السيولة ما بغيض بس السيول يوسف باش يفالا تديني كاين السيولة يوسف فوالا الزولة يوسف الو الزول لا سلامك لا سلامك صباح لا سلامة مع سعيد صباح كي ولا والله صباح الحمد لله راجل اكيد اتكدر ليماجينيك ونبدو الهضره دقيقه كان الوقت هذاك كي تكدريو ونبدو الهضره فوالا نورمالمون هكاكي تفوض ليماج بيان هكاكي فوالا داكشي غير تفوض هكا يعني يا يوسف انت اللي راني سلا تولي كاين تبينض نورمال الو تبينض نورمال تري بيان سلغاكين شويه سلغاكين صباح محسن والله صباح الحمد لله عندها غير تسول ذاك اليوم واقيلا نيويورك لا سلامك امك صباح كون وين تنتفت دينا غروان هذا مازال يغلي ولا يطيشها محسن اشحال الساعه دينا غروان صباح كويس ها هذا قلت زوج وربع يساوي 23 ايه بس ولا الديكالاج وي ياك صباح هذه تجي عقل 20 امي 6 سوايع 6 سوايع يا هناك سمورت تجي عقل 20 واه فوالا قل 4 فوالا قل 4 ياك صباح كويس والله صباح الحمد لله هذا شاغل الدنيا ضا ساكن اخويا كيف كان انا يوتيوب اكيد تزرع اونلاين ذاك ضارب لا حاجه انا غير شويه في جاسكا فهمتي طبعا اتصل الاخبارات اللي تفانا في لاجيسكا معنا ينايد يون قمض لاجيسكا ينادو صح انا راه ينادو لا كتساويني يناد الهضره كان يا لا اكزاكتومون شتي كيف هكذا الهضره باسكو لا نكرا الفيسبوك انتبهتنا على كل حال يا حق ربي ما شايدين حتى كاينين زنزنين الماتش حتى كاينين وين نمبورت واحد من انا بلي سي كاينين سي بيرتورباسيون وي ابسوليومون يفو لو دير يعني بيرتوربي نورمال باسكو اش كتكذب لانفورماسيون سواء ضمن لي جوار لا الستاف وي كاين فوس انفورماسيون يعني كان كاين انا زنزن الماتش انا جوار كاين نوض كاين مثلا راه كاين بور كال ريزون حملنا الشكل ذي مشككنا كويت واي تشكوك يا ما تشكك ما بغانا تاني ليكيب ما تشكك بيان سور ليكيب اللي قد سوبورتي لا بلاص دو سوبورتور سي دون لي تريبون وي لا بلاص دو سوبورتور n'a pas il faut pas s'ingérer dans les affaires administratives absolument dans les affaires l'équipe c'est à l'administration c'est au président après à la fin de l'année tu vas faire ton bilan pas plus voilà l'affaire je veux dire le supporter sa place est dans la tribune oui la tribune absolument كل يوم نقول راه راني بويا
تمورنا جينيرالمون يعني تمورنا مازال قلنا راه النيفو ياكي مالوريزمون مازال قلنا راه النيفو ياكي غير لا الماتش تروح للسطاد تتفرج وهذا قيم بخاط سلام وين دار دي شوز بصح نكون اذا كيحملنا الا كي غير تدون اخويا لا قد والله يا قد ويني وش راه هو وين كي كتلويني تكيف والله بصح يعني اكسب لي والله ما ساب لي انا كاكي انا بيان سور مرات ترضيه يتعدى والله عرفت غير الحياه خاطر يكرا لي سيت كيني الهار تبعت فرونشمون بون الا السيت اوفيسيال جو لو سي دي فوا طلع يكرا لي سيت كاين الفيسبوك والله لا العظيم استعجبوا فريمون وزرا تكيني فيه ملات تكيني البريزيدون كاكيا تكيني مثلا وجد وين راه واقع نروح ندير شي فهمي والله راكني نروح ندير شي انا فاش دير فيه حملنا كواد ضبرون ماشي كيف وين يحمل النجاش كا فريمون يخدم راه يديرو فيك ابسوليومون وي خاطر ما حمر الحديد يفو يعني تستابيليزي ليكيب ابسوليومون si le football peut passer par un passage vide, c'est tout à fait normal. Il faut les supporter. Oui. Voilà, il faut les supporter. Absolument. Il ne faut pas l'oublier en 2 ans, 3 ans, on arrive à la négation. بصح هذا هو العالي. Absolument. Les informations, c'est un peu. كاين مثلا نخمم السطاج كل يوم يهضر كنسي عجب يخدم ليكيب كنسي ميم السيت اوفيسيال ميم السيت اوفيسيال ميم السيت اوفيسيال دي فوا يعني il donne des informations vraies زي نتا كريتيكي il faut vraiment اشكال les informations il faut donner l'inverse la vraie réalité je veux dire même le site il faut qu'il s'implique. Oui. C'est officiel, je dis. Parce que le site officiel, c'est l'administration. Oui, absolument. تنمرتي كسر الدخان يعني كون تخدم على الدخان مولاش زريضه من كون وين لا رجل مونطاسيون يوتيوب مولاش هذا غلقنا لنا تي ماشيني ولا قاعد فين دخان وي ولا قاعد فين دخان يونس كيف دخان انا فيك السينما تاكينه خلاك امريكان ولا قاد السينما لا مش نفسك c'est un lieu public c'est interdit de fumer يا باقي لاني اليو سي انتردي لا يرضى اي با وتورا c'est un lieu public هكا تورا اش كاخليك طوموبيلي وتما قريك البرا ماشي نو مي امر وحدك مي تورا c'est un lieu public توالين كيد معليش لا يرضى الحاجه انتربريتاسيون ونيوف انا تخرج العالي تخرس ولا تخرس زرن تخر غاس مخلا يوسف الا تكيفه باش مي يتشفي السنه الدخان تكيفه ومن بعد 20 سنه كاينين حبسات دو جور او لوندومان حبسات خاطر زري غير وين دار هي ويا فوالا زري اسمي وانا غندير هي ويا حبسات ديريكت ايوا سي لا فولونتي ميم كي حبسات والو الا قالت والو ايوا والله ولا حبسات الفطور كلش والو با اش راه يضحكوا دينا اني كان يوسف دينا امريكان اسكو تسملي لهم تسرب عتاك انا خطينا كل يوم وحداس ما نسملي لك هذا قلت اين اسوسياسيون كاين القبائل بيان سور تسملي لك كاين نهضر في جاس كنهضر كاين ذاك نيويورك بور لانستون ولاش كاين درت فيها كويس لا ديك لا اسوسياسيون ابري elle s'est arrêtée وي شويه تسملي لك كاين وطر عاميه كلش نهضر كاين ديك نهضر في الفوتبول نهضر بيان سور الا هو خشيش نهضر في اون جينيرال
وي وي الا يونو خشيش دينا شفيع الزمان اسمي خدمه تصاني مي راكنا سيتي بوزكان نيوز قرنا سما جيد زعما ما تصنط ينادى كاسا لا اون اسوسياسيون ديالنا قلنا في امريكا نيويورك واخيلا هاكويا الا قرنا حقا قرنا حقا استاذ باي تاخذوا كذا التصويه من بعد دم لا لا هو السيناريو دابا نسلم في الناس ما يسلا غيد اما تصوير قلت السيناريو انا ايبا تنميرتك ميرسي بوكو صح من المتوعظ روح غير تحكوا شي طوح حكوا يا غير شي طوح شويه هذه في امريكا انا مكويت سواليم ثلوفه ميك فوالا ان شاء الله تنميرتي ميرسي بوكو ميرسي تنمير ما سعيد تنمير ميرسي ايا بقى على خير صح او بليزير او بليزير صح سلامة صح كان يوسف دي امريكان غادي يساول فوالا سي فري قوان الدور في لاجياس كان قوان يسال فوس زانفورماسيون اما الفوتسيل نتاعنا فوالا دونك نتكمل ما الا ويبغى نادي السيول اثن لا لين الي اوفيرت دناوين نعاون ولا هذا كان ميساج نصر الى دازو في اللون ومن بعد وزراء دا يحيى إن التنمير لي ماتش كونتر لا جي اس كا كونتر لا فا في جورناليست تي في ميرسي وفهم هذا شي تبغي هذا تيديني دا يحيى سي ولدي نعطي الديريكت نعطي الديريكت تنفهم مليح فوالا نعاون تدولتو ونسعطي لها دورينافون قيم الساعة با بلوس باسكو ويا كاينين عيا شويه نجي غطاس لاكتيفيتي تنميض يولف خدمة انت جو مسوي انفيستي اني غاس نبغى نخدم اين تدويل ترى غادي يسمى لاين نتاك لي زيدي داير فكر غادا نعاود يسوين جي اس كتوال تجمع جي اس كا وزار هذا شي سواليم سولوتد تينوتد انوتد راينوين تيملي تنخدم يسد 20h30 اما 21h30 يجمع الحالة تسنى 9 ل 10 ذا شو اتسيليون افريد يدور كواس الخميس ناغ كواس الجمعة مازالو تكزيم غير هادي اليماني ومكانات نقم وداني فغير لا فينونا تيدينيم ومن بعد نكمل غير تيشكري لي الماتش لا في دو ماتش يكون لو لوندومان يمر يعدي الماتش نزمر هذا نملي نخدم دي زيميسيون سبيسيال فوالا دوكين يبغي تيديني ساكنين السوله غير امل دي اليوم بغا كان وليد سعد دير دا شو يدنا نهضر شويه نزقل لي يدس نزمر نساعدني امل سولف في دقيقه تسالي كان لي زيماج نيسيسير بور الناس ود نولي ذا شو يدنا امل فوالا الو فوالا انا انستون سولفتي سي اماتور l'émission كاينين دونك يفو با حضرت هذا السيم تي فاسني وكو يخدم انت ماشينين ذاكيين ما تفهم ما تصرم بلي بون سي اون جيمناستيك يخدمها دون بار اد كومونتير دوتر بار اوني تساعدي ان ميساج اونجستري ناوي تساعدي كيلكان يدي سوالا دونك سي توت اون جيمناستيك سي ديفيسيل دو لا فير مي اتنخدم سون بروبليم اسيدي نسلي امل سيليون ذا شدنا الو
Je n'entends rien. Allô? Allô, oui. Azouk Lawal. Azoul, la salama. Seulement, ça va? Ça va, alhamdoulilah. أنت كيفاه؟ C'est Anna toujours في Lyon, la fidèle. très bien. أمل في ليون. لا سلامة أمل. أنت تسيري ça va. الله يسلمك صباح الحمد لله كيف وياكم كيف تسلم ça va؟ Ça va, alhamdoulilah. هاكلا. fait ce qu'on peut. لكن سينا ولات كولوش on fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs. هكاك وي. الحمد لله بنادم ما ذكر ديجا لا يلحوم سي ديجا طماطم. بيان سور هكا. فهمك كيفاش غادي تحكوا الا كان غادي تحكوا في جيسكا الا قد تحكموا يدكم واش يطوح. بيان سور انا كنت نسى ستيلاوين قارنت الفوت كركازن مي فوالا كوم دي فام نسى دي شوز نحكوا بوكوا با. بيان سور بوكوا با. Voilà. Moi, j'ai entendu parler, c'est les rumeurs là, qui parlent de match Inzana, mais vraiment, perturber l'équipe de match c'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est pas une pratique et puis un grand projet. C'est pas possible. Non, déjà, les France quand ils inventent. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur la GSK. C'est des choses inventées. Hein. Je viens responsable de discuter avec il y a beaucoup de parlots sur la GSK. Il n'y a rien. L'émission, justement, je vais en parler. Voilà. C'est mieux, voilà, parce que par rapport à comme on dit, c'est juste ça, c'est un début. Quoi. Du coup, il ne faut pas se baisser les mains dès le premier coup, c'est bon là. Tu vois? Absolument. Ah ouais, il faut être vigilant. Il faut qu'un c'est vrai, avec les moyens de communication, ils ont une page Facebook ou une chaîne web, c'est tout. Donc, elles sont des moyens plus efficaces. Ils vont communiquer ce qui est officiel d'heure en heure 24 sur 24, c'est ça. Mais c'est pas bien quand même, on est tous des cabines, normalement on doit faire l'équipe, non, mais je suis qu'on a des joueurs en Absolument. Ok, soi-disant, mais les criglanes, je vais voir le responsable. Voilà, je préfère d'en parler avec lui par rapport à ça que de faire des rumeurs, machin, après ça perturbe l'équipe, les supporters et tout ça. Absolument. Voilà. Enfin, on verra, voilà. Inch'Allah, mais qu'on a le cas, Inch'Allah. Eh ben, merci à Amal, limite ça. Je vous en prie, Ayat Slama. Ayat Slama, Ayat Slama. Slama. كم أمل يسوون دي اليوم بالدول غف لي زانفورماسيون كي سيركول اوتور دو لا جي اس كان أطاس فريمون يا بوكو d'informations على كل حال لا بريس elle a besoin pour vivre donner de l'information mais داشو هي زرع راسو في وخلتو ميكرو يكيني ناون نطوندون باش هاد السيولم ما إلا ولد السيولة نظن on a jusqu'à 9h30 ما إلا ولد السيولن مولاش أنا عديت غير الأخبارات النظام السياسية ديمبوين الحقيقة الأخبارات يشدن غير الله جيسكا وكو ذوين سيدي زين المعنى ستمدين تلتجاوزو ذوين النظام هذا راه ند زقلي غاف السكسو سكسو تفاد اون انونس لانونس كاينين وفات كاينين ذي في مدينه تيجاوزو عندها يدقار باللي فاف النمرو يا كاينين 0554 20 41 57 يتقلب غادي يستخدم ثلاوين يسنن هذا الرولين تاع الكسكس هذا فتلن السكسو عندها الخدمه ذاكين ذي ثمدين تنتجاوزو دونك السولنت كان النمرو يا كاينين 0554 20 41 57 الخدمه تاع التحليل تاع مصروف سنت
ثلاوين يسنن سبونت سكسو كاينين نوفاتيد لوفر دومبلوي كاينين نوفاتيد دي تمدين تيزي وزون ذي الحيوط تمدين تيزي وزون عندها سوا ديستريبيون ان لارج فوالا ان لارج اودينس. لا فوتو اكيد سوالي مادام كان يديزكان يتلمس تيجي وزون الريف لاكتال تيجي وزون عندها الا لي زيكريفان بوبليك والسنه كاينين لي زيكريفان بوبليك غارقا ذي الغاشين غارقا اتصل غاشين دي تزان غورسن لدغا ديمغارن ويدي تزان يعني ونات اي خاطر خدمن اين يقارن والسنه كاينين يتشجع فرنسا لي كيس دو روتريت فرونسيز تشجع نتد دي بابيي باش تنعمرن وينات تيسقارن لي سيرتيفيكا دو في شاك كل سكواس تسوى عن سيني بردان سكواس لي كيس دو روتريت فرونسيز تشجع نتد الكوال إلا قد نعمرن ومن بعد أتنعمرن ذاكيني ومن بعد أتنستنيين ذي لاميريون باش هادو طونتيفيين بلي بنادم مازاليت الحي ويبغي يعرفو ربي أكن تكملن أسني تخلصن لي روتريت هي والسنة كاينين نوالا قوان الغاشي ذا كاينين خوان ويدير زونا لي زيكريفان بوبليك كاينين لي زيكريفان بوبليك كيخدم دوكو فريد الحقيقه داوي كرسي الطابله مشطوح داوي الماشينه يكرير تسوى عندي ماشينيتي قديمه نزيك خدمن الشغل نسن يلون سيرفيس يعني الغاشيون لان لي زيكريفان بوبليك نظن يسعى المحلة تنسن توسنن يعني هذو الاثنين مي كاين حمل ندخل ما نقول كان كاين خاطر الا الكونتاكت بالبوبليك ويعني تفينن مليح ما تشميض ويعني دويد يسنن كيمدانن يغور رزون ناغي ما يون دي ملي وايض سيني تنقول كان فلان تمرض تسرزو داردينا باش هذا دوخما نوري تصويره النظام تصويره كاينين تصويره يعني هذه جرح ولي مرات يوالي مرات داويض افريني إلا إدي تساوين الريف لاروسات دي زامبو نتيجي وزو أتساوي ذاك نافريد لاصال تازروت أدعد ذوك فريد نين أدافون الفريد ثم تيفوس ناطر ما تزلمط أدافون تصل وسخ يصدقون ذاكيني يمدانن أمر الفغين لاميرين السرفسي يفلق تمثال تاكينين يلاق هذا رفذن الوسخه كاينين الوسخ تيزكان ريف الباطيمات وردان ساعات داين كاينين وكي تيزمر هذا دياوي المضره تمثال توناط تبدا سوالد هي الحاله ذاكي في مدينه تيزوزو صراحه ما تسيلي داكوري دينا خاطئ ولا باللي تمثال توناط تبدا ديكرادي شويه يكرم مخوان لاني مخوان جديا على كل حال نسولي مثل ما التمدين لي زيكيب ذكيض سي دي زيكيب لي جون كني افيك دي توني فيرت وزرا غير ما تكمي خارج الجيري بلونش نا شو يض كامل كل يوم ناس في السيكتور ادار فدنا السيس ديال مليح حتى المستمدين وكاين داين ولا على كل حال معنا التصيم اخوان يدنسف مازال يتيلي الوسخ ديسن ام كان كاين ثورا اشحال يعني من الوقت ثورا تقول ستون ديشارج هذاك سار الباطيمات ومن بعد دفن لي ماغازان دفن السينض بيريا معنا الوسخ تفينض لي فيليبين فوالا يلاق تصويره كاينين يلاق عيني السكاكي يلاق تبدل مال الفغين صحاب لاميرين يلاق الحركين شويه ما نسن وقبل تمغور لا ديشارجي كتوغل تمخرنت واستزميرنا ساكنين البروجي نين تيلي كابين يبان داك يلحو شي طوح يلحو رزات
يصفرح الحالي ما توالين ولا نخدم اثناء كنبقى نستعرف عقبها خدم السلاين تنفذ بوزين ميم الخيوط لي كابل راه يسوين لي كابين تيلي كابين كي قالنا شويه تيليفيريك كون امشي يحمل هذا ثاني بوبولار نا سيونتيفيك نا ايكونوميك ولا باللي اين تصنفر كاين يسدو هرزات دين العالي اسمرا يفك هذه السنق سماها الموفمون تكرياس يسوينا شحال الطاكسيين شحال الكيران يسويني لاكارا اما السونتر فيل روح كاين الصنفر نورمالمون هذيك ملي ما رجعونا معنا ديجا ما يصوت الريف سياج لا ولايه العاليث ما يكمل وصنفر كاين دوكيني كيتصور فغ اوني داوي السكينه غير مثلا كاش حاجه نظام نهضر في الناس سولوثد اقلا ذكينه اسمك ثا كان شريف ملال يفكيوت لونترتيان راديو شانطروان عندها يدي بوين غاف كرا تلوفا يستقصات معمر جبور السنمت بلا شك تورا السنمت مليح خاطر زرام ليبيزود الماجار عندها سينا تيزيفو امي يمحد نسا تورا ليكيب ناسيونال ومن راديو على الجزائر ليكيب ناسيونال مي معمر جبور نسيت تقصان شريف ملال يبان داك نيس تقصات بار تليفون عندها بويا ولد كرا ما تبغى هذا سيد سلم معمر جبور يستقصى شريف ملال غفاين يضرون كوس دي لا جي اس كا سيد نسل. Oui, bien sûr que nous sommes sur notre tableau de marche. Oui, on a fait ce qu'on a regretté, c'est le match qu'on a perdu contre le CAP parce qu'on pourrait revenir avec minimum un nul. Et le reste on a commencé la phase aller avec en force. On a gagné 2 matchs à l'extérieur. On a gagné à Tizi Ouzou. On a fait un match contre Anguilla. Maintenant, nous sommes en train de on a les 4 derniers matchs, on a sur les 12 points, on a récolté 2 points. Mais nous, toujours, on ne va pas baisser les bras, on va travailler encore, c'est une équipe jeune. On a notre mot à dire, nous sommes toujours deuxième et on va travailler encore. Nous, de toute façon, on ne va pas baisser les bras. Hein. Ça, c'est sûr, vous n'avez pas baissé les bras, vous l'avez dit, c'est une équipe jeune, vous êtes 2e au classement en général. Si je vous dis, est-ce qu'à un moment donné, vous n'étiez pas en sur-régime pour l'équipe de la JSK? Les joueurs n'étaient pas en sur-régime. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? C'est pas parce que le problème qui s'est posé, les joueurs, là, on a commencé que les joueurs ne peuvent pas résister à la pression. Il y a une grande pression pour eux. Surtout le match contre Mouloudia, on a vu beaucoup de monde de stade, tout ça. Ils n'ont pas bien réagi. Mais je pense qu'on va revenir en France. Là, il y a une trêve de 15 jours. On va travailler encore. On va revenir en France. Je sais qu'on a notre mot à dire. Quand on nous reste 8 matchs, on va jouer nos chances à fond. Je me rappelle en début de saison, vous l'aviez dit, Président Mellel, la JSK Billy, cette saison ne joue pas le titre ni le podium, c'est le maintien parce que c'est une équipe qui a été recomposée. C'est une équipe où également, même si c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes issus de la JSK, mais dans le même temps, vous avez dit ça va prendre du temps pour reconstruire. C'est le message que vous aviez fait passer, que vous avez passé à l'époque. Oui, au début, c'est ça notre objectif. Le premier objectif, c'est de reconstruire une grande équipe pendant 3 ans. Nous, on a parlé, on ne veut pas mettre de la pression sur les jeunes joueurs. On a dit que le premier objectif, c'est le maintien. Maintenant, le maintien, il est atteint. Là, on va jouer encore. Il nous reste 8 matchs. On va jouer encore nos chances à fond. Et c'est jouable encore parce que là, la petite vient en mangeant et les jeunes joueurs aussi, ils veulent faire quelque chose. Maintenant, c'est à eux de donner à fond pour qu'on va atteindre peut-être le deuxième objectif qui est
vous terminez à la deuxième place, c'est synonyme de Champions League africaine. Est-ce que ça ne serait pas trop tôt dans vos objectifs? Oui, oui, c'est ça, mais quand même, comment dirais-je là, nous sommes pas, c'est performance qui est venue comme ça parce qu'on a travaillé, on a axé, le nouveau entraîneur, il a axé sur l'aspect psychologique et technique qui a donné les résultats immédiatement. Là, nous aussi, on va y aller avec parce que le grand public de la GSK, il travaille encore. Et là, il est en train de pousser, parce que la GSK, il ne faut pas oublier, la GSK, ça fait 5 ans qu'il joue la relégation. Maintenant, notre public, il est exigeant. Il voulait une place sur le podium. Pourquoi pas, on va la deuxième place. Et encore, je veux dire, moi aussi, il nous reste 8 matchs, c'est jouable, on va tout faire pour qu'on restera dans le podium. Il reste 8 matchs, 24 points en jeu. Vous êtes à 8 points du leader l'USMA d'Alger. Pour vous, la première place reste toujours jouable? Bien sûr, pour moi, c'est toujours jouable parce que le football, si le football se joue sur le rectangulaire, c'est toujours jouable. Alors, Président Mellel, est-ce que, je vous pose la question avec du recul, est-ce que le fait d'avoir libéré, par exemple, des joueurs durant le mercato, vous dites, est-ce que c'est pas une erreur qui a été commise, on aurait dû les garder et garder toutes nos forces? Écoute, maman, là, nous sommes à la deuxième place, je les ai pas regrettés de libérer les joueurs, au contraire, maintenant, surtout à la deuxième place, comment que je vais regretter? Je ne suis pas en train de jouer la relégation, nous sommes en train de jouer le podium. Si on perd 2 matchs ou on fait un match nul, je ne vais pas remettre tout mon projet en cause. Écoute, au contraire, là, comment dirais-je là, la libération des joueurs qu'on a libérés a fait beaucoup de bien à l'équipe, que l'équipe a progressé. On a donné la chance aux jeunes joueurs à l'avenir. C'est l'avenir de la GSK. En d'autres termes, ce que vous dites, et c'est pour ça que je vous ai posé la question, l'équipe, le club passe avant les joueurs. C'est le message. Voilà, c'est ça. C'est la GSK qui fait les noms aux joueurs, c'est pas le contraire. Alors, vous l'avez dit, vous avez réussi cette saison, parce qu'il faut le dire, vous avez réussi à ramener le public au stade du 1er novembre. Mais encore, vous faites encore mieux, parce que ça mérite d'être souligné, et on l'avait souligné dans nos commentaires, c'est la présence des femmes au stade. Vous ne l'avez pas fait une seule fois, c'est devenu à chaque sortie de la JS Kabylie. Oui, voilà. C'est une nouveauté dans le championnat, et ça méritait d'être souligné. Nous, si on nous laisse travailler, on va ramener beaucoup de nouveautés dans notre championnat. Le problème qui se pose, les autres, ils veulent pas le changement. C'est ça le problème. Si tout le monde a un projet, on va ramener beaucoup de changements dans notre championnat. Et aussi, il faut voir aussi notre public, le grand public, il a été toujours exemplaire, il a été toujours fair play. Même si on perd, on fait match nul à Tizi Ouzou, il a toujours applaudi les autres équipes. Nous, si on a été dans les autres stades, ils nous insultent, ils nous traitent de tous les noms, et ils nous jettent des projectiles, tout ça, c'est inadmissible. Nous, là, moi, si je suis là, c'est pour apporter un plus pour la GSK et encore pour le football algérien. Parce que moi, ce que je demande, il faut que tout le monde applique et tout le monde sera sportif. Il faut que l'équipe sportive l'en sur le rectangle vert. Quand vous dites tout le monde, vous pensez à qui? À tout le monde. C'est-à-dire les clubs, les instances dirigeantes? Les autres présidents, les autres clubs, voilà. Nous, si nous sommes là, c'est pour apporter un plus et on donne un exemple. Je sais que, même si jusqu'à maintenant, toujours nous, depuis le début de la saison, on a toujours accueilli nos adversaires, on les a toujours respectés, on n'a toujours pas donné les violences dans le stade à Tizi Ouzou, qu'ailleurs, ils nous ont toujours mal accueillis, ils nous ont toujours, comment dirais-je, des choses antisportives, ce que je condamne. Moi, de toute façon, je vais aller de l'avant. Et je crois à mon projet. Je sais que à la fin de saison,
mon bilan sera positif. Président Mellel, vous l'avez dit tout à l'heure, après avoir flirté avec la relégation des 5 dernières saisons, cette saison, la JSK est deuxième. Déjà sur le plan sportif, c'est un acquis. Votre projet, au-delà des résultats sportifs, parce que le projet d'un club ou d'une équipe dirigeante, d'un président, ce n'est pas sur une année, c'est au moins sur 3 ans. Alors justement, je vais vous poser des questions directes. Le centre de formation, parce que vous y tenez à ce centre de formation, où vous en êtes? Là, le centre de formation, là, il est prêt. Il va y avoir Civital, M. Abraham, qui va venir à Tizi Ouzou cette semaine pour l'inaugurer. Il va commencer les travaux plus vite. On a signé à Ali Fergani de prendre, il y a un contrat pour Ali Fergani, Idiawa et Chipalo pour l'académie qui est déjà lancée. Il va y avoir dimanche un formateur français qui va arriver dimanche, qui va commencer le travail avant la saison prochaine. Je pense que tout marche bien. Alhamdoulilah, nous, de toute façon, on sera encore meilleur dans 2 ans, dans 3 ans. La JSK sera encore meilleure et va revenir en force. Quand vous dites la JSK sera encore meilleure, si les choses se passent comme vous le voulez, vous terminez sur le podium, la 2e place, c'est pour aller un peu se projeter sur l'avenir. En d'autres termes, si vous allez sur une compétition africaine, c'est avec de l'ambition. Ça veut dire également avec d'autres joueurs, il va y avoir des renforts. Vous pensez recruter ou continuer sur cette politique? Nous, si on va recruter 3 ou 4 joueurs, c'est tout. Nous, de toute façon, on va garder toute l'ossature. Nous, le travail se fait. Il faut savoir aux jeunes. Il faut travailler. Nous, on travaille sur le terrain, voilà. C'est pas, on triche pas. On instaure, comment dire, on a un programme, on a un entraîneur qui travaille aux jeunes, il fait un très très grand travail. Je pense que si on encadre ces jeunes-là, ils vont faire du mal à l'avenir. Vous êtes sur un nouveau cycle, vous l'avez dit, donc une équipe de jeunes, vous y croyez, si on recrute ces 3 ou 4 joueurs, c'est ce que vous dites. Avec Dumas, vous êtes parti sur un contrat à moyen terme ou vous dites on verra année après année? Nous, on est parti, moi j'ai proposé un contrat de 3 ans, lui, il voulait 2 ans, on a fait un contrat à 2 ans, on n'a aucun problème. Même si on perd de match par match, nous, notre politique toujours, il ne va pas changer. Alors on arrive à la fin de cet entretien. Président Mellel, ça vous fait à peu près, vous êtes depuis 8 mois, vous ne faites pas encore une année à la tête du club. C'est difficile d'être président de club? Ça vous fait presque vous n'avez pas encore fait une année à la tête de la JS Kabylie. La question, est-ce que c'est difficile d'être président de club? C'est dur. Oui, c'est très très difficile, même quand tu vois, il y a des gens qui t'accusent que j'ai vendu le match contre le CRB, ça m'a vraiment touché. Moi, je suis quelqu'un qui ne peut pas faire ça. Même avec tous les l'ordre du monde, je ne peux pas arranger, acheter un match, je ne le ferai jamais. Et le match qu'on a perdu contre le CRB, je pense que on l'a perdu sur le rectangulaire parce que l'engagement du CRB a été meilleur que nous. Et nos jeunes joueurs, ils ont pas subi, ils ont subi à la pression. Et encore, ce que j'ai regretté, c'est l'arbitrage vicieux de M. Bouhalfa, qui a rajouté les 3 minutes de temps additionnel. C'est ça qui m'a fait vraiment, comment dire, ça vous a fait mal? Oui, ça m'a fait vraiment très très mal. Et j'ai envoyé à la FAF pour qu'il nous change cet arbitre-là, parce que cet arbitre-là, c'est un récidiviste. Il a toujours, je ne sais pas qui, il a une haine contre la GSK. Il a toujours fauté, malheureusement, il a toujours fauté contre la GSK. Si on voit l'année passée à Fedjenem, il nous a aussi fait la même chose. Il a été suspendu à moi contre CRB, contre l'USMA. Il y a 3 ans, c'est la même chose. Et aussi à Tizi Ouzou contre le CS Constantine, où il n'a pas sifflé le coup franc, il n'a pas sifflé le coup franc, le joueur a tiré le coup franc, il a validé le but. Et voilà, on regrette toujours
voilà, les gens malhonnêtes dans notre football. Vous l'aviez récusé avant le match, vous avez dit on ne veut pas, et la commission l'avait maintenu. Je tiens à le rappeler, hein, Voilà, pour les auditeurs. Est-ce que, je vous poserai cette question aujourd'hui, vos relations avec les structures, Fédération algérienne de football, Ligue professionnelle, c'est des relations apaisées ou il y a encore un peu d'électricité dans l'air? Moi, j'ai de très bonnes relations avec tout le monde, mais quand je vois qu'il y a des choses malsaines qui se trament, par exemple la programmation, il y a la programmation, la désignation des arbitres, tout ça, je ne l'accepterai jamais. Et je ne marcherai jamais avec les gens malhonnêtes et les gens, par exemple, qui ne respectent pas l'éthique sportive. Moi, si je suis là, c'est pour l'éthique sportive, que le football se joue sur le rectangulaire. Nous, on n'acceptera pas les coulisses. Et d'ailleurs, Iboud avait déclaré le CRB nous a gagné sur le terrain. C'était l'une de ses déclarations à la fin du match. Hein. Voilà. Juste... La même chose. Moi aussi, j'ai dit que le CRB a gagné sur le rectangulaire. À part l'arbitrage qui a rajouté les 3 minutes en première mi-temps, tout le monde a vu. Je sais que vous êtes un supporter du CRB, mais quand même, vous avez vu qu'il n'y a pas 3 minutes en première mi-temps. Il avait rajouté. فوالا انا حبس كان ذاكيني يفوق على كل حال يفوق لونتارتيان كيني يخدم مع مجبور لاشين تروا اكود شريف من لا سلوي لاجياس كان عندها يدي سرحي وليس اين في تيستقسم مرة يبوي شريف من لا يسفهمد مثال امس تسدون تم الاربيتراج اما زين قارن سياسيا في الماتش فوندو اتسيتيرا يرد اكني لاق اكني ولا ولاش ودي سولن وخلا هي نبض ارتقى تمليليت الدنيا كان بالك يمد يهضر في شريف ملال ذاك نيناك هادي هو فورماتور كيني قناص غيوم ميولاك يبرد على حسب تصور ديفون ذي انترنت يبرد غيوم الفورماتور كيني يبرد ارتيزي وزون وهذه نتسا ارتما تربعت الاكاديمي لاجياسكا عندها فذان ديجا قدشن علي فرقاني اكو علي بالحسن تشيبالون اكو ذي غني انواكني تسوى اسمي فوالا اي سمح مراد باين عيا شويه دونك ومن بعد هذا نكمل هذا نغال في تمثال تاكيني فهذا ديني قواوين بالحسن اكو فرقاني ادينين الاكاديميه كيني اكو ديغني يوم ميلاك ننسى الفورماتور voilà, donc c'est une bonne équipe, très forte من لاجياسكا رزات بلا شك اتسالي رزات مليح لاجياسكا دوا كاينين دا شالوني ديني مثلا من فك سيسالن سياوسيا يسالن تسرتيت عندها يفضل الاخبار باللي لو ار سي دي او لو اف اف اس كثرن سواطاس لي زاكتيفيتي والسنه كاينين داكيني ديال الولايه نتيزي وزو اللي بيرو لو كونسان اتسيتيرا قد شن سواطاس والسنه كاينين يفضل يعني يون الاخبار عندك يون ديبيتي لو اف اف اس محمد كلالاش يديميسيوني السكرتاريا ناسيونال هناك وفقارا مكي يلحقوا وكبر لو اف اف اس وعندي سؤال مراد الزولا مراد العسلامة بخير الدمو ام كتسيلي صافا كوالا بخير في الليل والله صافا الحمد لله يكشي صافا
Bah, très bien. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça marche, pourvu qu'on a une bonne santé. Voilà, c'est l'essentiel, absolument. لا شرا دينيض أرنود دشرة درنود مثلا صوت غورك ناك صوت غورك اللي كان في الماتش كنا تخرج في السنة كاين نقولها دونك il faudrait s'attendre à on ne gagne pas tous les coups. Oui. Il faut faire des matchs nuls, il faut perdre, il faut gagner, c'est ça le football. Absolument. Il faut avoir le fair play. Oui. C'est un très bon supporter, un bon supporter de cœur. Oui. Il faut aimer ce club, il faut aimer la GSK comme ça se présente. Comme elle peut se présenter avec des matchs, elle va gagner des matchs, comme elle peut perdre des matchs, comme elle peut faire des... Absolument. Elle peut faire des matchs nuls. Absolument. On a toujours espoir pour cette équipe, Doual sur les rails. Doual quand même, ça va être une académie. Une académie, une équipe qui va former des jeunes. Oui. Nous, l'équipe dirigeante actuellement, oui. C'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui se sont donnés à fond. Oui. C'est un bon entraîneur qu'il faut encourager en plus. C'est un entraîneur quand même de qualité. Absolument. Un entraîneur de qualité, il est en train d'étudier, il est en train de faire jeter tout le monde dans le temps oui. pour faire une équipe, pour construire une équipe. Oui. Et avec le temps, ça va se construire, Inch'Allah. محسوب الدول مليح جي اسكان على كل حال لما كنت كلاسيك ما يبغى ربي ان شاء الله نكون il faut pas qu'on se décourage oui خاطر un vrai supporter de cœur il se décourage jamais au contraire il faut applaudir l'adversaire il faut encourager son équipe il faut jamais mettre de pression sur l'équipe ولا غسانا كاين دي فيديو بينات بن يوسف c'est un jeune homme c'est un jeune qui peut pas subir de pression فكنا عقله محسوب شو يقرا شو يهضر voilà il y a une pression sur les joueurs quand même oui bien sûr ايوه على الفيسبوك كاين سيرتو وين يسمح سيسان c'est ça il faut laisser les joueurs se construire, il faut laisser quand même l'équipe revenir doucement, et il ne faut pas précipiter les choses. Précipitation, ça ne sert à rien. Absolument. Ça ne sert à rien. L'équipe, Inch'Allah, Doual, c'est une équipe jeune, c'est une équipe, il y a espoir quand même. Une académie quand même, une académie pour la GSK, donc il y aura de la formation, il y aura du pain sur la planche. Oui, absolument. Déjà, dans la prospection, فرقانين وخلاف ذا لا بروسبكسيون دلالي هادشي من ماكسيموم لا جي اس كا صافا سروجينيري لا جي اس كا نزيه اون ايكيب بروميتوز كاين صح كاينين ومن الشغل اللي بغينا كاين شاكان محسوب chacun dans sa place. La direction, il est là pour faire son travail. Le coach, là, il est là pour faire son travail. Les gens, les encadreurs, ils sont là pour le travail. Chacun fait son travail. Absolument. Chacun fait son travail et il faut laisser quand même, il faut laisser l'orage passer. L'orage, c'est normal. Absolument. Il y a un passage à vide de 4 matchs quand même. Il a fait il a perdu des points de désillusion, mais c'est pas grave du tout. Absolument. C'est normal. Inch'Allah, avec la trêve, ils vont faire des matchs amicaux, je pense.
كاين بروغراماسيون دي ماتش اميكو ولاش enfin ils ont programmé زعما avec le mob mais c'est des informations qui ne sont pas sûres hein مازال الا خدمنا كوميم لي ماتش اميكو خاطر سي تري امبورطون مي مازال نقول انا راه يعني على حسابك الزراعه كنشري كيلو انك مازال سي فري il parle de deux matchs amicaux de mob on a les retours mais finalement rien n'est sûr c'est pas réglé complètement il peut inviter quand même d'autres équipes ماشي كان على الموب dernièrement il y avait une invitation qui a été passée par le président Medel pour la petite équipe NIM qui a souhaité de jouer la Coupe d'Algérie avec la GSK. La famille. Gharis Wakela, voilà, exactement. C'est l'occasion à jamais d'inviter cette équipe. Il faudrait inviter cette équipe. Voilà, mais même avec les petites équipes, vous pouvez faire quand même des. Comment dirais-je des. Absolument. C'est une bonne chose. Ce sera une bonne chose. Les matchs amicaux, ça va encourager quand même le club à ne pas rester paralysé. Avec la preuve, paralysé, c'est un handicap. C'est un handicap pour le joueur. On espère que dans le cas, il y a des matchs amicaux avec la présence du public. L'erreur peut des Adda. Voilà. Il y a pas toute la présence. Il faut donner la chance au public de venir assister à des matchs amicaux. Absolument. Il faut faire participer le public. Voilà. Les matchs amicaux, c'est très important. Absolument. Même s'ils vont être payants comme tous les matchs, mais où les choses. Le président, il est temps qu'il voit son équipe de près et qu'il voit qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui manque pas, qu'est-ce qu'il faut ajouter. Oui. على كل حال يلحق يخدم démarche. Il a visité pas mal de villages, il a visité pas mal de communes, pas mal de. Mais Souran, il est temps qu'il donne un peu de temps pour son équipe. Absolument. الوقفه ديال الهزه يعني كي تاع ليكيب هذه هضر لي جوار il va y avoir une communication. Oui. Des dehors, c'est très important pour l'équipe. Absolument. Il doit pas les laisser tout seuls comme ça. Il faut qu'il soit près de l'équipe, il faut qu'il soit près de l'équipe technique, de l'équipe du staff technique, du coach, des adjoints, du préparateur. Absolument. Ça encourage bien l'équipe. لأن غادي يسولون كان غير اون بروبوزيسيون كان اون بروبوزيسيون pourquoi ne pas faire régulièrement une fois par semaine un cours d'une heure, 2 heures d'histoire de la GSK pour les joueurs باش يظلون داشي لا GSK يعني véritablement. C'est pas uniquement pourquoi ne pas faire le cours à Kenya ويمكن هسه درنو خير. Pourquoi ne pas, lorsqu'il y a des passages qui les trêves comme Kenya, pourquoi ne pas faire découvrir dernier la Kabylie aux joueurs, la région, contacter quelqu'un, ils pourront se défendre mieux sur le terrain dernier. Sachant que l'ambiance n'est populaire de l'Archimède, les chefs-lieux de communes. Il y a un contact. Voilà, il y a un contact, une proximité, vraiment, voilà. C'est une idée. Voilà, il faut. En tant que président, autant y aller, parce que c'est bien, on est obligé de faire le projet.
imaginons les joueurs dans la même situation. Oui, c'est une très bonne idée aussi, mais car Inch'Allah, ils vont l'avoir de face. Une fois par mois, une excursion des joueurs vers deux sièges de chefs-lieux de commune. رحنا الأربعة، رحنا الحمام، رحنا بوزكان، رحنا العطوغن، رحنا سيدي يعيش، رحنا فوالا. C'est l'approchement de la population, l'approchement voilà. de la voilà. Parce qu'il y a beaucoup de gens حملوا GSK وزمرنا رحنا كذا تيزوزو. أنا كادو نسارع مازالوا السنارة الصفاد هرسة. توالين كاين التلفزيون حملوا GSK وخلاص. Voilà, mais par contre, une visite de proximité chez la population, c'est un point positif. Absolument. Voilà. Espérons que. Inch'Allah, espérons-le. On va rester comme ça solidaire. On reste solidaire avec notre équipe. Inch'Allah, rien n'est encore joué, mais le وقت pour le podium. Si déjà on reste comme ça dans la deuxième place, déjà on est formidable. Absolument. Il ne faut pas qu'on perde quand même espoir. Faut pas qu'on perde cette deuxième place. La deuxième place, quand même, est très importante que la troisième. Ah oui, absolument. Elle est plus importante, Inch'Allah. Et nous souhaitons un très bon courage pour notre équipe. Oui. La direction de la GSK, Inch'Allah, et tout le monde va adhérer à la réussite de cette équipe. Absolument. Merci. Merci d'avoir appelé. Merci. روح دوية. Merci. Bonne nuit. Donc, merci, voilà. Donc, finalement, on a prolongé de 10 minutes déjà. مولا شوية دي السيولن زعما الخط. فوالا. داودا كانت سميتي اون ديرنيير فوا إكرا بغيت مثلا لان كان ديسكريتيكين نسوي لي فيديو التطرنسين وسن تعجب لنا نكوني القديشي ويخدم على سكابيلين التلفزيون كاين سي با يونيكمون لا جي اس كا عطاس الحوايج دي زاكتيفيتي سواليم نبودا في لابيوي نبودا في نازوران نبودا في لا ميديسين لا فاكولتي دو ميديسين خدمنا كونكريت ديرنييرمون ما ترجم الكابيلين التلفزيون غتفهم عطاس القديشات يفيد تسوي لي فيديو تسكوفري دي زيفينمون خاصو تسكوفري هكا مزيكا كويا باسكو شويه ويا كاين عايا شي طوح دونك كابيلين التلفزيون تساكيني نابورت كي يجمر ادي التصوير ادي ويثيكتي وين ينس ديال الدومين ينس ادي نساعديه اون فا ايسي دو فير كونيتر نساع une petite audience, la petite audience, Inch'Allah, c'est une grande audience auprès des autres chaînes, des chaînes qui ont des moyens, nous connaissons des moyens qui sont dérisoires, ici nous خدم السويلات un peu inventées ذاك ici nous خدم. Donc إما نخدم الخديشة كيني نخدم في جي اس كان باسكو نوالا ذاين العالية نوالا c'est un bon travail qui se fait la GSK نبغى وكنا نفكر توشنا نعاون باش نخدم ليميسيون هاكيني لي سوبورتور نخدم ليميسيون لي سوبورتور نبغى نفك ثونيت لي سوبورتور اديني رايس هو كي كان يبغي ادفكايس يبني السكيني الويكاند بغا تريحم ويعني كاين بغي غاد ريحه هي اونينا كان اكون جا ذي الخير هنا كون يدم لينا سيقولنا النظام ما يبغى ربي ارسل فات